ngin pulei kitab Ecclesiastes kalau nong berkendai kot bercepo an pulei shwa na ke BSI berim ke baga kti jome ke shemban le ye gata de laga borba namar umdon ga kam lemne buj lemne jingtip lemne jingstat haga jingtep shaka bamen le unong tho ye kitab Ecclesiastes le seude Solomon uong kat bamedang im tutre namar ndah bameyap umdon buj umdon jingstat umdon jingtip umdon ga kam ha jingtep umdon now ha kenik tin jingtep ha ga Septuagint kedai Hades kebumut kumne unong tho jong ka kitab Ecclesiastes Solomon utip habo briu yap ulet cha Hades baru ong ha Hades umdon buj umdon ka kam mantre umdon jing perkat namar duktin kebuj yang to Bible preng ada pipet ye kini na ka dictionary ka way na ka contain bagi translate preng ke reason kemut ka lane thought kemut ke jing perkat don ki Bible ki ba pankala yang ni ktin perkat umdon jing perkat umdon jingtip kini ktin jingtip hang ne ajisha kadai kawan nga ktin Hebrew haga original kadai da'at ka jimut juga kelong ka nganong dag pareng shwa aware lani awareness kamut kumni ha Hades ubriu umlong aware umdon awareness umdon jingtip ubriu umtip Hades kata ada jing ong jongu nong tho ye kitab Ecclesiastes uong ha Hades tu treikat bam medang emang ni ndame yap men po Hades umdon boje umdon idea umdon thought umdon jimut berkat ha Hades umdon memlong aware kata ada jimut jong nong tho jong Solomon ngan Pilipina biasa bertemai pat ngom ni omdon gano ka jingtre omdon jing perkat omdon jing tip haga perthai ke bayap so haga Septuagint ka omdon jing mut omdon jing perkat memlong aware ha Hades Bible kasi bertemai ka omdon omdon jing perkat omdon memlong aware omdon jing tip omdon jing start haga perthai ke bayap so ke Hades kedai ke perthai ke bayap ke Hades kedai ke jingtep kat kum ke biasa berim so ja ayu ha ke jingtep ja ayu perthai bayap ja ayu Hades nagi latri Bible ngiyoi ba umdon thought umdon jimut berkat memlong aware kata kedai ka jimut jong nong tho ban pensisai ke ni susu ngan pulai pi ke hia ke khot ke besan jong ke jok nong berkendai Solomon on kum ni ha ke ba im kitip bakin yap hare ke ba yap kim tip sap ke ba yap kim tip kim don show kono bainong ki long ki bom don show mano bakan mau ki jing i jengki ke jing isi jengki ke jing kwa jengki borok ka yap lembat ki sap Solomon on ha jingtep lene ha perthai biap lene ha Hades ka jing isi ka jing i lene ka jing ikwa ka yap ha Hades kemut mdon jing isi mdon jing kemut ne ka jingmut berkat ka thought kala perish ka jing berkat ka jot no mdon nata pis ladapi pulai gani pat na gospel jung Lukas kanriu ketuga kanas pang ruspa na ba uyap ule cha Hades bat hang tu uken mau uperkat utip ulong aware ye ke kalong persya na ke bau Solomon ubetai chapang Hades namar uruspa ule cha Hades hi ta ba uken mau lagi himan ki para jo kidong uang sanut kidon
pha yo Lazarus bu unlek yalap iki so ngio I hang to bo kun mau re mentah hang ni pat Solomon ong don ba kun mau hajin sha testament beri bro kwe kari de gor kom batai juka pang Hades bom don don jing im ha Hades don jing kun mau sebab kumno David hajin sha ngachu be jerwai sam unorwa sam ong ha gong ba pra habo batai pang Hades je ayu Hades ong kumni hagnang ba pra jong kasam nado gadkhot ngan play thot ka ba shipo direct kane de ga khana chpang ka jingrwa jong unorwa sam ka jingkarpar ju uyo blay bu un pelaj un ga jingjar jong baru ong ngakner gi khti mamen pelaj nga thot bi shipo hatu man pen I jing phala haki ba yap kita ga ba yap ken yang mane ro eme sela ka jimut kumni kemud unorwa sam kuliu ong unorwa sam tip lepa ja ayu hadin ga jing yabu ong ubri un lek ban yo thia ga jing yap barum tip na ta raw ong hatu men pelaj nga mentakat bangadang im men aptat hadu bangada poya Hades men pelaj nga namar Hades mdon mdon ga jing ken mau mdon ngamlong awere hatu men up hadu bangada poya Hades men pelaj nga ta ga de jimut jong u norwa sam hatu ki bayap kini ro eme uang kumni namar habami pelaj nga ngani ro eme tangkat bangadang im namar hadin banga yap ngamla soban yero eme kita ada jimut jong u norwa sam na kita ong hatu men up men ban pelai nga hadin bangala yap hatu ki yap ke nang ban yero eme kemut norwa sam tips kem ki yap ke nam yero ki yap ki nam kan mau ki nam tip kim tip norwa sam tip ya kita baru kuli nado khot bespo kharwe ko ong hatu on penbanai ke jing snei jome ha jing tep hatu ye yaine jome ha jing jot kumne hatu nabanga le shaga jing yap men palaj nga nagne jing jar jing hadin ke jing yap hatu ngan le pan penbanai ke jing bha jome ha gari ke yap ha jing tep ha Hades kemut kumne uang ngamla ban le kita ke hadin ke jing yap junga ke jing kene jing kli ke kuli norwa sam kedai ke rhetorical question ke jingkeli belong rhetorical habong rhetorical ke mut ke jingkeli ke balati lupa ke bedon jubab lupa ke jubab ke de mdon balapan ken mau mdon bay ro yu blay ke jingyap ki bayap kim la bay ro blay ki bayap kim ken mau ki bayap kim tip so balai men hab ban pelaj imenga hadin yo ke jingyap jonga na bangam la ban ro me ngamla ban pemrai ke kam ba jame ha jing tep la ni ha Hades ta dai jumut jong unor wai sam khot khat ar gong ni on itho ige kampala jame he ge jingdom hato on itho ige kampala jame ge jingdom ke ni ge jingdom ke bonor wai sam patai ke Hades namar khot balai ko ong ge Hades ke jing im jonga ke nang jan sha Hades ke ni bible ko ong sha jing tep ke kten ha ge sep ke ni kten jing tep ha ge sep tu jin ke dai Hades so ha he ke ege Hades ke dai ge jaka jong ge jingdom on khot ke bakat ar on itho ige jing phala jome ha ga jingdom bar hato on itho ige hok jome ha ga ri ga jingklet ke ige Hades ke ga ri jong ga jingklet so bo bru yap ja ayu habo bru yap unorwa sam ong bru um lech ga jingklet ke bajunom lada ummi pat lech ga jingklet ke bajunom na katara norwa nang ban khot ye ne jaka kari jong jingklet that's it habo bru yap tim nem jan go to hadin si bana kan ma hadin si snem kan ma hadin sam snem kan ma hadin post nem ro kan ma teng kan ar post nem ro kan ma resuki de gispas nem pinklet itu bru pis dang man klet chwai ga dur jong na ta ski kat bana ya ji por hadin si spas nem pinklet YouTube bro jan to ho ngila bani ra senti ban lech te pre suki kan sapoi ga por ga bang klet YouTube bro hadin ki post nem bat hadin ki spas nem pi na ta ra norwa samuna ban batai pang ji yap ba ka de ka ri jong ga jingklet so ye ga Hades umdai tang u Solomon ba batai ba ka de ka chaka ga ba ka de ka
hang tam don jing perkhat don awareness ndai tang Solomon ke jing sha ga Bible Testament beri mekhren dan sidanya kata baga jing yap ke jaka ha ga briu lei ban thia ha ga jing yap u yo thia ga jing yap tip kum ba yo thia u briu tip ha ga jing yo thia ju hoi pos new ya de wei ke jing yap ro klom kuk tangum ke jing pos new u briu tip bu thia sangap la do briu tip bu yo thia kemot yo thia ula khandit nang ba thia habo briu yo thia tip bu thia ke jing yap ro klom ta ga dur na ta da no rwa sam ong haba ngayap ngale chi region jing klet ngam tip we yap tip hai gini ki bayap chay gini ki bayap kile testament barim kile baro shahides so da bi ong hides gede du job ka bau san yap ka dingam julep ka jing penchit ka jing penjenjar gi bapop ngi persyalut ye gi khot Bible na ba dang mentan nge pule pi usalmon ong mdon ji perkham don jing tip don jing star don jing tre jikta yo thia ga yap ha ga jing dom ha ga ri jing klet norwa sam ro ngumta solomon ro ngumta am don por ban EP gini ya jai pajai ne testament bre ban pen EP kumno ja ayu yo bre ga jing yap bahop bat bapop kile shahides le kile le ayu shita kim kan mau kim tbe na ba ke yap kim tbe ong solomon ong norwa sam now ngan puli EP na ka okay ka Bible ka si jeng belarman Katolik haga ne ka Ecclesiastes kalau ba khandat ko bishpo ka khlam ong jing tep ne ka khlam khot ye ne kten hedes kum ga parthai ba yap ka translate ne kten nyamra ta ba Bible jeng ka belarman Katolik ka khlam khot Ecclesiastes ka khot ne kitab Kohelet ka de kten Hebrew i klem pan kla ne kten ki ka ba kana Kohelet so now the King James kapan kelai ni kiten jingtep ye ni kiten hedes ke NIV ro jingtep ke New King James ro jingtep ke Hebrew Names Version ke namar gade Hebrew ka klempan kelai ni kiten namar ni kiten gade original ka original kade Sheol so ke Hebrew Bible ke klempan kelai ni kiten Sheol ke ka bakan ne Sheol so ke ni kiten hedes haga Ecclesiastes kandashpo kene ke hedes ke jingtep ke perthai bayap ke original ke de ke Sheol now lebih pulih kene na ka lebih pe kene Latin Vulgate kene ke tin hedes kipen kelaikan ga Latin ke de inferos lane infernum inferos so lebih bala lebih pe ka pulih kan Septuagint ke de hedes now, tom tanggata le tapi pulih kene nak pipule ya kene nak Douay Rheims Bible penlap baka translate ko we translate du job so ke du job balai ka Douay Rheims Bible ane Douay Rheims Bible ka pen kelai ni kitin hedes du job namar kimut be baghedes kadai du jok simple bat kimut let's say bagai du jok kadai tu tang bagi tips kem ba hatu du jok baro ke bahop pop kile ceta bat ngam tip kumno gi berkat bagi penkela du jok let's say ge kam start banengi dak ba tips kem ba du jok kam dai ke jeka pen sitom na kata daw ki not be ban penkela du ktin sep hedes chaga du jok lene jingtep lene Sheol chaga ktin du jok so ke hedes Ecclesiastes ubatai bagi hedes kedai ha hedes mdon jingken mau mdon jingtip mdon awareness tip ha hedes ke kita hedes ke jingtip ke perthai ke bayap that's it so ke du jok de jaka bagi briu ki lej kat kum Ecclesiastes haba briu lej cheta jayu hata por job tbe yothia ga jiyap completely dead tbe yothia ga jiyap kabal khot ke ri jong ga jinklet ulet che ga jinklet che ga ri jong ga jinklet la de jabo bri nget ha ga jinkular uble
Syapang ka jing mi pat jong Kristen bayap. Ubri un lech che ka jing klet ka bashi junom la junom. Lalu ngej hau Jisu. Un sa mi pat na ka rijong ka jing klet. So kaya ka dujok. Kaya ka hedes kaya ka pertega bayap, kaya ka ribayap, kaya ka nyamra, kaya ka jing tep. So ka dujok jong Ecclesiastes kendak sepau. Kaya ka jing tep.